Sve što sam do sada razgovarao. Reći viktimizacija. Ako ste svjesni šta znači, a znate. Nije teška, za jednu pojedinicu, mladu osobu. Žele ima, pitao sam političko iskustvo, vidite u prethodnom mandatu. Viktimizacija je mnogo teška reč, ali kad pogledate na budžet, ima mjesta da se o njoj razmišlja. Na popisu je minus 39, ranije 41% manjine u gradašu ili većini ili kako se. Ako nije budžet rasporeden u tom rasporedu, onda ima priče o to. Ali vašim nastupom sam ja drugo uvjerio. Vi hoćete da napravite segregaciju na mene. Nećete moći. I to nije vaš prvi pokušaj. Pokušali su još dvojica. Nemojte me terati da izađu u javnost.